Nakon ovih božićnih i novogodišnjih festivities, šta bi rekli stranci, još ćemo nešto dijetno. Negdje sam bio pročitao članak kako je jedan čovjek rekao materi da on više neće jest meso, da će biti vegetarijanac, pa ona njemu rekla, a šta ću sine, onda će ti kuhati i peć samo piletinu. Znači, ovaj put ćemo napraviti jednostavno. Pileći uvijači. Znači, piletinu ćemo isići na šnitere, neki butterfly, unutra ćemo popožiti malo hamburgera na tavu, nastrugat sira, sol, papar, zavezat u smoker i dok se bude peklo, mazat ćemo ga sa malo jabučnim octom, sa malo ulja i gotovo. Evo, zapekao sam hamburger, stavio sam ga ovo što smo otvorili, bilo meso, stavit ću samo malo sira, stavit ću pinkić soli, Kugina djeca izlaze iz sjene, vozovi već su puni, pa kamo sad širiš ruke, ne nisam odavde, pa oni te zovu na svoj randevu. Kroj vrte se u krug, kroj vrte se u krug. Evo pileći uvijači, punjeni šunkom i sirom. Pećemo ih kao i obično indirektno na dimu, tamo desno. Znači po starom kuvarskom receptu mažem meso, ne roštilj. Ako vam se sviđa moj kanal, kliknite subscribe. For all English speakers, if you like my channel, click subscribe. Evo uvijače sam izvadio, sad ćemo i probati. Restani kumpir, pileći uvijači punjeni hamburgerom i sirom. Jednostavno, dijetno rekli bi. Znači ostalo je lipo sočno unutra, svinja je to dobro navlažila, malo je gore uvatilo koricu i u kombinaciji sa restanim kumpirom bomba. Jednostavan i relativno brz recept. Znači ako ne želite to raditi u smokeru, bez problema se uvali u špakeru, šrovadi i gotovo. Evo uvijače sam izvadio, sad ćemo i probati.